JCILPS के पुंग निपान की पब्लिक कर्फ्यू न महोत्सव की पुंसिदा अकाइब पीरे खुरमजरी मीडियम ताबीरब सिंह बताराम उपचरी पाव संदोक न बिजरी असेंबली न पास तौखिबा बिल अहुम SNP बगी महुता बिल अमा विथहोल्ड थमखिबा अमदी अतोप अनिना मखा ताना खनरी हाइबा वफमबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना JCILPS नंगसी अयुक पुंग मंगा दगी नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फाव सथरिबा सिंथालेपगी खोंजंग असिना महोसा की पुंसिदा अकाइबा पीखरे चथरिबा सिंथालेपगी खोंजंग असिना अनकपा अमदी अरापद सेनगदबा पैसेंजर गाड़ी सिंह महोसागुम चनकिदे खोरंबन कैथेल काबगी चांग हंथकी पौना कैथेल थंगाल कैथेल गंभीर सिंह आर्केट अमदी बीटी रोड न चिंगबा मफम सिंह दुकान कया थोंग लोनकी लंबी दमी चटपगी चांग हंदंबगा हानगा मानखिदे ऑयल पंप कया थोंग लोनकी हजे फावगी ओइनदी पामदबा थोदोक थोकपगी पाउ लेट्री असेंबली न पास तौखिबा बिल अहुम की मनुंगदा अहानव बिल दी प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स लिसिंग अनि तरा मंगा असि प्रेसिडेंट न यारखिदबा अमदी अतोपा बिल अनि बुना मखा ताना खननबा हाइरखिबा वाफम अदुगी मतंगदा मतौ करमना बिल अहुम असिगी वारुशिन पुरकदबगी हाइबगी मतंगदा सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनीना ISTV न्यूज ता वफम क्या थमलकली बिल अहुम सिगे मनुंगदा प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल 2015 असि विद होल्ड तौरे मसि पुरा यादरे अदुना मसीगी मतंगददी अखोगी लाइबा जून जुलाई जून के लोरपा जुलाई की स्वाइदा असेंबली स्पेशल सेशन अमा फमगा अनौबा बिल अमा पुथोक्तना इंडिजिनस पीपल कन्नना बिगी मतंगदा माइकई खुदिमकी खन्नरगा असेंबली दा पास तौरगा थाब चुमी अदुगा अनि सुबा अमसुंग अहुम सुबा बिल MLR NLR एक्ट अखोगी 7th amendment bill 2015 Sovereign Establishment Second Amendment Bill 2015 Hairiba Bill Ani Asidi Haujimak President na Yaya de Haidri Banina SNP Dri Banina Madu SNP Nabi Damukta experting a Kanigi Gini Haibase Asidi Yam Kardi and Bachangi Adumapu Matam Tang Lobase Masi Chumde Tara Romase Asilerabakanda Bill Amana Yadre Anina Hauji Kanigini Haibase Masi Matam Tangmali अदुगा असिसु याम थुना तौरेरगा पास तौबा चुम्मी नत्रगदी मणिपुरी पीपल मणिपुर प्रजा सिंगी साउनिंगबा खोय साउनबा अदु पुनमग असे मसि मखा ताना खोय थिंगबा ngमोय मरमदुना हौजि मणिपुर सरकार न तौबिगदबसे बिल अहुम सिगी यारक्त्रिबा बिल से मसि महुद अमा सिंदो एरगा याम थुना असेंबली बुथोकना बहनबियु लोइनना रेमोरिबा बिल अनि असे मसी अथुब मतमदा प्रेसिडेंट की SNP नबा याम थुना याम कन्न तक्चन चुम्मी हाइना इथमजनी भारत सरकार दा बिल अहुम एक ओलु हाइना खोंजंग चंगसिलिंगैदा बिल अमु विथहोल्ड थमखिबा अमदी अनि बुना खनरी हाइबा वफम थमलकपबु माइकै क्यादगी पेंदबा फोंदोक दरकली पाउगी मरथन तिन ब्रेम तंगलजरी Osa pain relief ointment Hong Nava Opsi and wishing Likla on its 25th celebration. Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. Hainaugi asing mamahau pambirabadi Legere Freshly Mango Buns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na 1200 ml Freshly Mango drink labada Mimi Noodles lemna hapsagani
Champradona fresh oininglabadi thakpiyu Freshie Nimbu Pani. Punamaktagi fresh amasung pure oiraba Freshie. Helping Hands Group Academy, excelling human development. Admission is open for class 11 science. Unique features, first time in Manipur. Tablet for its students for e-learning. Parents can watch faculty's class through mobile phone. Faculties from European countries. Guidance and counseling center. Science Tutorial Center Wangkai Kaital Asangbi Sahi Kuding Lepana Paba Mahiroi Putuktuna Lagiba Science Tutorial Center da Andak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Dep Widrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yorkle. Admission open. Class commenced from 20 June 2016. Last date of admission 18 June 2016. Please contact Science Tutorial Center. Amukana Taram Nokcheri Ngasi ayuk pung nipan rom taba matamda chungmairong khongang ani karakter leiba city hospital da sakhangdaba singna Chinese hand grenade ama thamnam lei police na aswangam yaudana lokthokre bom adu hospital asigi campus manungda khamduna thamba tata indigo car amagi makhada thanambani hairi Bisnupur district ki manung chanba Kumbi assembly constituency bu matam ga chanaba constitution ama oihanna ba Lok Jana Shakti Party Youth Front Sinduna Kumbi ward number 3 da political conference ama ngarang pangthokre thoram adu da Borayangbi gram panchayat ki pradhan Leshangthem Inaucha Maitai Kumbi gi ex councillor N Ranjit Singh social worker Amuba Lok Jana Shakti Party ki spokesperson and Ivohol Maitai amadi Youth Front ki president W Kanekarna maru oiba myoy sing oina saruk yakhi Kumbi Assembly Constituency da parties the media oina thokadoriba and Ibohol na Manipur da issue kayana mangda taduna leirabani na sagaida mari mata da yengduna both hadabagi hainabi thadoklasi media oiba singi political career da kari kari tawami habadu nainaba matam oiri haiki sarugya khiba singna phongdok na khibada Kumbi Kendra si atai Kendra singa yengnabada hiram khudimakta swathare maramaduna Kumbi Kendra da awonba purakna ba aphaba candidate thagatpa matam oiri haiki Singjamai Kendra gi ward number 15 13 amasung 13 mai pakraba BJP gi councillor Thokchom Bangkim Thongchom Elija amadi Lesangthem Lokeshwar bu okpagi thoram ama ngarang BJP Singjamai mandal na sinduna mandal asigi treasurer Oinam Romen gi Oinam Thingel da leiba yum da pangthokre thoram aduda mandal asigi president Joy Kumar amadi karmi kyana saruk yakhi Oinam Romen na phongdokhibada Singjamai Kendra gi oina councillor ahuma BJP na mai pakpa asina lakadoriba general election da su Kendra sigi oina BJP na soidana mai paklagani Kendra sigi awonba ama pamle haibadu councillor gi mikhal asina mayek singna takli haiki adu loina akoi gi lakadaba akoi assembly election da akoi gi Singjamai da awon ma soidagni soida poragani habate councillor ahum sigi atoba mayek na rukadamni masi haraga akoi gi Singjamai da awon ba BJP gi apruama soida lakle habate IMC gi mikhalda mai paklaba councillor singda mai pakpagi certificate pibagi thoram pangthoknaba mari leinaba singna sem sakre marakthana tema break amaga mungjari Manipur gi ahanba beautification center mapam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingba su lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mang unabiu Dr Madhubala laser beauty clinic MZ Avenue Imphal Sabalab matungina inkhalibu ni pimsa singda awa jating pangi awaba kaya lagi kasitang warabiso kanaba pangnaba nipi masa katangi oiba higher secondary school ama mamang sa idagi mayam gidama budol tamsakay masimag Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamang da nangsin biro Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarpa tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamakta amatta nairaba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib capsule bu changmina sinabiyo
Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzaina Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghanba ngami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Vigo Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School. 6% taba ngamdarakpasi nova amasung BYS Coaching Institute animatra credit citizen BYS ki hostel da lejadna BYS ki foundation to revision course animal yawaga mai purpose ngamdarakhiban. Admission is going on. Amukana taranakchari. Directorate of Fishery Ningasi Kanglapa ki Southern Side nga macha listing nifu thadakre nga macha singasi District Fishery Officer Imphal West tagi listing tara Imphal East tagi listing tara Thobal tagi listing tara amadi Chief Executive Officer FFDA Imphal tagi listing tara ni Thoromadu da Manipur Sarkar ki Consultant Dr. R.K. Nimai Art and Culture ki Commissioner K. Radha Kumar Fishery Department ki Secretary Gopi Maitai Department Asigi Additional Director E. Surchandra Imphal West ki Fishery Officer Biramani amadi atai staff sing saruk yaki pada system jin ba loirak pagam mari leina nga macha sing asi thadabani amaronda ising asi arembada leibagi muhuta nga thadabana miyam da sukana bakhara phangna ba amadi yengbada su phazaragani northern side rom da su semba loibaga nga macha thadani haiki department yam thwa yaw na to bidra masigi ji si grass cup thadabi ni diksu silver crop kara sida paidiba pangton mayam sa na wa hai na pagi silver crop ka thadabi ni na hai idea di nga si yengmra se phaje aduga pagi ariyam bada ising asauwa pari ni ena zawwa thangwa si aside sida nga si lai daga pai mari pagi ayeng pador matamda man ni su panani hai pagi asada si nga si thadajaban sadza pagi western gi northern side ki sisu sim me lo ga spiral tawga manana dam thadajaga Maroi pau amuka na lagbirasi JCILPS ki pungnipan di public curfew na mausta ki punsida akai bapile Miring tabir basing amuka na